Ako imate ovakav pehar, to znači da pravite najbolju kobasicu. A gde bi se u Srbiji proizvodila najbolja, ako ne u Turiji? Možda tamo kobasice i nisu najbolje, ali svakako su najduže. Turinska kobasicijada je brend, to je najstarija manifestacija koja je u Vojvodini, koje su počele sve ijade od Turinske kobasicijade. Naravno, to svi kažu, ali da se vratimo na kobasicu. Ovo je ta najduža. Za metar duža nego prethodne godine. 2027 metara. Turinci tvrde da je oboren Guinnessov rekord, ali Guinnessovci to nisu potvrdili. Nisu došli. Onda je Guinness tražio 4.500 funti da dođu njegovi ljudi 3 dana da prate to, pa mi da imamo 4.000 funti, mi bi onda nešto u selu radili i ne bi zvali Guinnessa. Ali Turinci vole da imaju najdužu kobasicu. Da li svežu ili suvu, nije bitno. Onako blago, tamo kako treba. Jedno pivo i odlično. Pa nema pojma, tek ću probam. Pa ha. A neću privamo, sramota me. Ukusno. Dobre. Na kobasicijadi ima svega, svašta se i prodaje. Grnčarije, stolarije, ikone. I sve pod prismotrom narodnog heroja Drapšina. Tamo se ne jede samo kobasica. Ima sira, slanine, slatkiša. Daj malo za široke mase, za široke mase. Probam sve pa šta bude. Hvala, prijatno. Ali svi na kraju, voleli ili ne, probaju kobasicu. Drugačije ne ide. Začini su, osjeti se veoma, da kažemo, izražajno. Ne samo da su medijski poznate, nego su vrlo ukusne, primamljive. Možete kući praviti kako hoćete, ali ovako nećete nikad jesti i dobiti. Hvale se Turinci da prave najbolju kobasicu. Svako čuva tajnu svog recepta, ali bitan je kvalitet mesa ili starost svinje. Za kobasicu uvek najbolja od starijih svinja, znači od krmača, znači koje je meso zrelo, crveno. Zbog pravog kvalitetnog mesa, zbog domaćinska prava, dobro spremljena, dugo pravljena, sve kako treba. Ali jedna je najbolja. Prvo mesto, najbolja kobasica u Turiji, ako vas pita neko ko to pravi, pravi je Vesna Kisalov. U Turiji možete saznati i ko najbrže jede. Doduše, prijavljena su samo 2 kandidata. 3, 4, sad! Malo su se opustili. Ovo je potrajalo. Pobednik je Milovan Radanović. Ovo mi je 4. takmičenje i uvijek sam prvi pobeđivao. I Vesna je 4 puta osvajala nagrade, odnosno njen muž. Pravi kavaljer. Svaka čast. Prvo mesto. Pa to sam ja iz ljubavi prema supruzi prijavio na njeno ime, pošto meni je malte ne već dosadno, ovo je 4. pehar, uzastopno. Najbolja i sa najviše ljubavi pravljena. Kaže Radovan, to je recept. Tajna se krije u oboru. Kvalitetno meso, dobri začini i to je to. Malo znanja. Kratko i jasno. Nema tu neke filozofije, kažu Đisilovi. Dok oni slave, u Turiji i dalje gužva. Vo, jagnje, prasence. Ali ne možete otići iz Turije bez kraljice proslave. Šta bi jedna dama dobila, ako ne? Ja vam poklanjam, a to je ovako. Evo vidi ovako. To je ovako kobasica. Ovo je kobasica iz Turije da na prvoj televiziji pokažete. Kobasicu. Lepo ju je nositi oko vrata. Hvala lepo. Nastavlja da se krčka i jede. A boga mi i popije po koja. Stvarno je cool veče, brate. Dan je u Pa, prijetno.